stari. A se ful dobro počutiš, stari? A veš, kaj se vidiš? Daj, kako ta? Kaj, snimo, gledaj. Alo, ej. Alo. Ej, pusti me na mir. Tako mlad point, pa tako zmar. Kaj se lahko spoka ta strana? Daj, ostani. Ajde, pridi. Daj. Ajde. Pri teh letah, ga v škole, Heroj, kje imaš to stisni? Ajde. Peta stran, pusti me na mir. Ej, lej. Povej, kaj narobe. Pa ne da se mi nič, glej. Pa tak del svega, lep si, pameten si. Kufr vam svega. Veš, kaj jaz mislim? Kaj? Da ravno 8.12. prijo tu smelta. Piše kaj. 8.12. Veš, kaj bo 8.12. Heroj! Heroj, stari heroj! Pa ne vem, ne bi jaz tja hodil, ne vem. Res nisem ziher. Pa se ti zdi, da imaš izbiro? 8.12. smelt. Ajde, zdaj gasa, ta stara. Pa življenje, stari življenje. Heroja? Pol pa že, ne? Ja. Zgledam, kjer del. To tole leži na tleh, pa dobene energije. Pa to treba, da mlada energija stoji, a veš, da... Hvala Bogu, heroji, srce, da ustvarjajo. To. Ej, to 8.12. Ko vam to zgodil ljudi? Pa razgal! Pa večer, to sploh ne vejo, kaj se je zgodil. Ja, vas zanima, da ne bo slučaj. Greva, 8.12.